ZPM President Pulalian Sotan Mizoram Assembly in Than Puya vote la te chu chairla ni lo se an party chu sarkar nge an in ring te soi when an party pisa Lawmthu so in khom an neya ZPM President hian in Than Puyan matson zotak chu ZPM in Than Pui tum hian matson na ni ta a an party chu party ang zong chu no pangle ma se sarkar na chan hial an be se ta chu mason ro pui takane atia ZPM din tirte ngai to ale tin Party sang atanga kal khoman niya anjing athen khatsu politics sala in mangai reng lo anom lain athen te chu tonsia tam tak lo nei to ten ni hloma boy thak viau tura ngai ani lain boy na nei reng lovin tundin muni an thlenga an kal dan chu afu hle te soi Pulalian so ta chuan an party chu pathian in a kai roi na saleya kong a ko muna an zo dan po afu hle in a soya ZPM in candidate an puang maringot po kharo puya Thalai te no pangte taxical tu tele mi che shangin ZPM an tui pui chu pathian mal som na le en kol na ani te soi Pulalian so ta chuan tlang sang a ZPM mi pui ten an candidate te e heklova apetu zo kan tang chu thilomom takani atia pathian in party leader chatta ka peya ani kai roi na le pathian en kol na wangin an party chulungrol takin an kalzel don te soi ZPM Vice President Reverend Dr. K. Thanzawa kai roi in khoma hian Vice President Dr. Kenneth Songlian appoint to soya in than masa khatsuan unit po nei manglovin in thanan machona tuna ero party zongjong zinga unit nga beran ni to wangin an party chuan midang thopui ngai lovin sarkar an siam ngei don in a soye